Wagiye wumva inkuru z'imijyi myinshi, reka rero kuri uyu munsi turebera hamwe imijyi 12 ya mbere myiza muri Afurika. Ubundi yakabaye 10 nuko hari uwa 12 ushaka kumenya. Afurika ni kimwe mu mugabane ufite imijyi myiza cyane. Ku mwanya wa 12 niho tugeze, turasanga Kigali Rwanda. Ubwo Kigali mu Rwanda ni umujyi w'ubutegetsi, ukaba umujyi w'ubucuruzi kandi ni umujyi munini mu Rwanda. Ko Kigali ituwe n'abarenga miliyoni n'ibihumbi 500. Kigali rero nawo ni umujyi mwiza cyane. Ku mwanya wa 11 turasanga Addis Ababa muri Ethiopia. Addis Ababa ni umujyi munini cyane, dore ko ari nawo mujyi munini muri Ethiopia. Addis Ababa ni umujyi mwiza cyane kuko nawo ni umujyi w'ubucuruzi, ukaba urimo ibiro by'ubutegetsi n'ibindi byinshi. Ku mwanya wa 10 turasanga Dakar muri Senegal. Dakar muri Senegal ushobora no kuhabona ukagira ngo si muri Afurika bitewe n'ukuntu hubatse. Ni heza cyane, harubatse birenze. Dakar muri Senegal urebye urujya n'uruza ruhari, ukareba background isuku ihari, ubona ko rwose ari umujyi wa 10 muri Afurika. Zanzibar Tanzania ni umujyi wubatse ku nkombe z'inyanja. Zanzibar rero ni heza cyane, dore ko abantu benshi n'abasigaye bajya kurira ibirori byabo ari bisigaye bijya kubera. Zanzibar ni heza. Johannesburg muri South Africa naho neza turasanga ku mwanya wa 8. Ni umujyi mwiza cyane kandi munini, wubatse neza, ufite inyubako nyinshi zigeretse, ariko ukaba ari umujyi w'ubucuruzi n'ibindi byinshi. Johannesburg rero nuko nayo ifite urujya n'uruza rukomeye. Mombasa Kenya turasanga ku mwanya wa 7. Mombasa Kenya ni ku cyambu. Mombasa Kenya naho hakora ku nyanja, ni umujyi wubatse ku nyanja, ukaba ari umujyi mwiza uteye ubwuzu. Uko iyo urebye ukuntu hakeye uhita umenya ko rwose ari umujyi mwiza cyane, wakabaza kuba kari. Cairo muri Egypt ni umurwa mukuru wa Egypt, ukaba ari nawo mujyi wa 6 mwiza muri Afurika. Turasanga za piramide zo ku bwa bafaraho. Noneho turasanga urujya n'uruza rw'imodoka zitandukanye, tukareba n'ukuntu ukora ku nyanja, ugahita umujyi wa 6. Lagos muri Nigeria niwo mujyi utuwe n'abantu benshi muri Afurika, kandi nawo mujyi wa 5 mwiza muri Afurika. Iyo urebye nawe usanga ukora ku nyanja, wubatse ku nyanja, ni mwiza cyane. Nawe iyo urebye urujya n'uruza usanga nawe ari umujyi wa 5. Akara muri Ghana naho ni heza cyane, uwo ni umujyi ukaba n'umurwa mukuru wa Ghana. Ghana rero nayo ni kimwe mu bihugu bifite imijyi myiza cyane muri Afurika. Uko iyo urebye uyu mujyi ubona udasanzwe. Urasanga Nairobi Kenya ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 Nairobi Kenya, nkwibutsa ko ifite na pariki iri mu mujyi Nairobi. Noneho Nairobi ifite ukuntu iteye neza, ikirere cyaho ni cyiza cyane. Turasanga ku mwanya wa 2 Marrakesh muri Maroc. Marrakesh muri Maroc ni heza cyane, uko hageze rero ahari ukareba urujya n'uruza, ukareba inyubako zawo, ukareba ukuntu ubwatsi bwawo bumeze. Dusanga Marrakesh ari heza cyane rwose, hamwe abantu benshi batanifuza kuba bahari. Umwanya wa mbere turasanga Cape Town muri South Africa. Cape Town muri South Africa ni umujyi mwiza wa mbere muri Afurika. Wabikubwira ntabwo wabishidikanya, kuko Cape Town ni nk'ubutaka, nayo ifite stade nziza cyane muri Afurika, ikaba na nini. Cape Town ni umujyi mwiza cyane, kuko iyo urebye inyubako zaho usanga ari umujyi udasanzwe. Cape Town niwo mujyi wa mbere mwiza muri Afurika, byo nta no kubiteganya. Nkwibutsa ngo niba ukunze iyi video, kanda like, share and comment, tubwire umujyi ko azagukorera aho ubutaha cyangwa se ikindi cyegeranyo ushaka.